جنابیان الیاسان معاون اولی دبیر کلی سازمان ملل متحد، جناب عالی گنرال پرایو چانوچا سروازیر شایگری تایلند، خانم هلن کلارک مأموری برنامه رشد سازمان ملل متحد، خانم‌ها و جنابان، قبل از همه میخواستم شما را به افتخار چهارمین سطح بلند شادباش گویم و برای شرکتتان در مباحثه امروزه آید به موضوع بسیار مهم هوسمندگردانی روند تطبیق عملی و دستیابی به هدفهای رشد استوار در ساحه آب عرض سپاس نمایم. اجازت دهید در آغاز برای تشکیل نشست امروزه برابران کمیته گروه دوستان آب و خاصه به نمایندگی‌های دائمی فنلاندیا، تایلند همچنین به برنامه رشد سازمان ملل متحد منتداری خود را بیان نمایم. طوری همه شما آگاهی دارید در جریان عملی سازی در ساله بین المللی عملیات آب برای حیات جامعه بین المللی در مورد دستیابی به هدفهای در سطح بین المللی موافقه شده ساحه آب از جمله در راه رسیدن به هدفهای رشد 1000 ساله در عرصه آب و بهداشت و پیشرفت نظررس نائل گردید. ما چنین می‌شماریم که همه این دستاوردها به شرافت قبول کردن و عملی ساختن طرز و اسلوب نو و تلاش‌های هم آهنگ شده در سطح‌های ملی، منطقوی و بین المللی امکان پذیر گردیده. هدف اساسی در ساله بین المللی آب برای حیات که 23 دکمبر سال 2003 توسط قطعنامه مجمع کل سازمان ملل متحد با ابتکار تاجیکستان اعلان گردیده است از مساعدت و سعی و تلاش برای اجرای عهدهداری‌های بین المللی در ساحه ذخیره آب و بهداشت تا سال 2015 عبارت است. در این روند رشد همکاری در همه سطح‌ها در مرکز توجه بود. 10 ساله سپری گشته در بخش آب و بیرون از آن زمان دیگرگونی‌های بزرگ محسوب می‌یابد. ما بهشوی هماهنگسازی را در سیاست ساحه آب در سطح عمومی جهانی هم در چارچوب سازمان ملل متحد و هم در میان دولت‌های اعضا مشاهده کردیم. آگاهی و اشتراک بیشتر گلوبالی جامعه شهروندی را در این روند کامیابی بزرگ میتوان گفت. در چارچوب 10 ساله استراتژی درازمدت و نقشه عملیات در سطح گلوبالی به تصویب رسید و مهمتر از همه روند سیاسی راه‌اندازی گردید. قابل ذکر است که 10 ساله همچنین به بهسازی عمل‌های مشترک جانب‌های گوناگون منفعت‌دار در مقیاس سیاره مساعدت نمود. آن به همکاری و همدستی مقامات حکومتی جلب گردیدن زنان، جوانان، دایره‌های صاحب‌کاری و علمی به بررسی مسائل آب نیز تکان داد. بغیر از این ساختار و وسایل مربوطه تأسیس یافته بودند که فعالیت آنها در جریان 10 ساله با تکمیل و تحکیم هماهنگسازی بین اداری روانه گردیده بود. خانم‌ها و جنابان محترم، حکومت تاجیکستان یعنی کشوری که تشبسکاری 10 ساله بین المللی بود برای تطبیق عملی و با موفقانه چاره‌بینی‌های آن در سطح‌های ملی، منطقوی و گلوبالی سلسله تدبیرها اندیشیده بود. به این خاطر با سعی کوشش حکومت کشور ما در همکاری با سازمان ملل متحد و سازمان‌های دیگری بین المللی در شهر دوشنبه چندین چاره‌بینی‌های بزرگ بین المللی دایر گردیدند. در این راستا می‌خواهم از کنفرانس بین المللی آید به همکاری منطقوی در حوزه دریاهای سرحدگذر سال 2005 شهر دوشنبه، کنفرانس بین المللی آید به کم کردن آفت‌های طبیعی مربوط به آب سال 2008 شهر دوشنبه، کنفرانس بین المللی سطح بلند آید به شرح خلاصوی میان مهلت فراگیر جریان اجرای 10 ساله بین المللی عملیات آب برای حیات سالهای 2005 2015 سال 2010 شهر دوشنبه، کنفرانس بین المللی سطح بلند آید به همکاری در عرصه آب سال 2013 شهر دوشنبه، کنفرانس بین المللی سطح بلند از روی نتیجه های تطبیق عملی 10 ساله بین المللی عملیات آب برای حیات سالهای 2005 2015 سال 2014 شهر دوشنبه یادآور شوند. علاوه بر این با ابتکار تاجیکستان و طبق قطعنامه‌های مربوطه مجمع کل سازمان ملل متحد بخشیده به تفسیر جریان عملی سازی 10 ساله بین المللی عملیات آب برای حیات و به افتخار اعلان شده سال 2013 به حیث سال بین المللی همکاری
дар арсаи об ва 20-мин солгарди эълони рӯзи байналмилалии захираҳои об дар чаҳорчӯбаи иҷлосҳои 64 соли 2010, 67 соли 2013 ва 69 соли 2015 маҷмӯаи кулли Созмони Милали Муттаҳид муколамаҳои интерактивии сатҳи баланд доир гашта буданд. хонумҳо ва ҷанобон, бо вуҷуди пешрафти муассир дар ҷодаи амалисозии 10 сола, камбудию мушкилоте ки дар ҷараёни татбиқи амалии он ҷой доштанд, дар паймудани ин роҳ монеъҳои муайян эҷод сохтанд. аз ҷумла дар баробари комёбиҳои муҳим дар ҳалли масъалаҳои марбут ба ҳадафҳои рушди ҳазорсола оид ба об мақсаду матлабҳо дар самти беҳдошт ба иҷро нарасиданд. ҳамзамон бо ин натиҷаҳои мухталиф дар татбиқи амалии ин ҳадафҳо дар сатҳи минтақаҳо, кишварҳои мутараққӣ ва рӯ ба рушд, шаҳрҳо ва деҳот, кишварҳои доро ва камбизоати аҳолӣ боиси нигаронист. имрӯз чун пештара дар ҷаҳон тақрибан 750 миллион одамон ба оби тозаи ошомиданӣ ва 2.5 миллиард одамон ба шароити асосии беҳдошт дастрасӣ надоранд. тақрибан 1 миллиарду 300 миллион одамон аз вақт маҳруманд. ба ҳисоби миёна ҳар сол офатҳои табиӣ марбут ба об ба андозаи зиёда аз 60 миллиард доллари амрикоӣ хисороти иқтисодӣ ворид сохта, хушксолӣ ва биёбоншавӣ манбаи воситаҳои зиндагии зиёда аз 1 миллиарду 200 миллион одамро дар тамоми ҷаҳон зери хавфу хатар қарор медиҳад. ба ин равандҳо тағйирёбии глобалии иқлим ва вазъи демографӣ бешубҳа таъсири ҷиддӣ мерасонад. мувофиқи арзёбии коршиносон то соли 2050 аҳолии сайёра зиёда аз 9 миллиард одамро ташкил дода, ин ба афзоиши мутаносиби истеъмоли об боис мегардад. интизор меравад ки ба иллати таъсири тағйирёбии иқлим дар ин давра аллакай зиёда аз 50% аҳолии сайёра ба мушкилии норасоии оби ошомиданӣ дучор меояд. чунин вазъ аз ҷомеаи байналмилалӣ талошҳои ҳарчи бештари дастаҷамъона ва андешидани тадбирҳои фаврӣ ва дарозмуҳлатро оид ба ҳаллу фасли мушкилоти мавҷуда тақозо дорад. маҳз ба ин хотир дар чаҳорчӯбаи форуми ҳафтуми умумиҷаҳонии об мо пешниҳод намудем ки таҳти шиёри об баҳри рушди устувор 10-солаи нави байналмилалӣ эълон гардад. мо итминон дорем ки 10-солаи нав василаи муҳими дастёбӣ ба ҳадафҳои рушди устуворӣ марбут ба об хоҳад гашт. шубҳае нест ки 10-солаи нав пешрафти дар ҷараёни 10-солаи байналмилалии об барои ҳаёт ба даст омадаро таҳкиму тавсия бахшида барои муттаҳид намудани талошҳои мо оид ба ҳалли масъалаҳои об дар давраи баъд аз соли 2015 заминаи боэътимод хоҳад дошт. дӯстони азиз, он донишу таҷрибае ки дар ҷараёни 10-солаи байналмилалии об барои ҳаёт андӯхтем ба мо имкон медиҳад ки ба хотири расидан ба тамоми ҳадафҳо дар арсаи об монеъҳои мавҷударо бартараф созем ва масъалаҳои боқимондаро дар доираи рӯзномаи нави рушд дар давраи баъд аз соли 2015 ҳал намоем. вобаста ба ин ибтикори ҷумҳурии Тоҷикистонро оид ба эъломи 10-солаи байналмилалии нав асосноку саривақтӣ медонем ва давлатҳои аъзоро даъват мекунем ки ин ташаббусро пуштибонӣ намоянд. фикр мекунам ки фароҳам сохтани ҳаёти шоистаи наслҳои ояндаи мо танҳо аз тариқи андешидани тадбирҳои муштарак имконпазир аст. аз ин рӯ ҷонибдории ҳамаҷонибаи ибтикороти мавҷуда барои мусоидат ва иҷрои ӯҳдадориҳо оид ба об дар сатҳҳои миллӣ, минтақавӣ ва глобалӣ ҳамчунин ҳамоҳангсозии марбутаи фаъолияти мо дар ин масир аҳамияти аввалиндараҷа дорад. дар хотима мехостам бори дигар ба ҳамаи шумо барои алоқамандиятон ба муколама оид ба муайян сохтани иқдомоти минбаъда ҷиҳати ҳалли масъалаҳои идораи устувори захираҳои об ва беҳдошт ба нафъи наслҳои ояндаи мо арзи сипос намоям.